yawe. Yewe Herodi yawe, iyo ujya kuba ukiriho no kuroneye ntakubaza ku byerekeye umutwe wa Yohana, no kubajije iyo wawushize nicyo byakumariye, ntakubaza inzigo warufise iyo wayivanye. Ese ukuntu wahombeje umwana wawe kwiberaho neza, umuhombya no kuyobora igice cy'igihugu, no kugiye kwisaba ryawe ryabaye ribi Herodi yawe, kandi wari ubizi neza yuko Yohana umurenganya. Mbega ubujushu bwawe hamwe n'umukobwa wawe Herodiya, Herodiya warantangaje. Gusaba nabi byarashize, Yohana acibwa umutwe, umugore w'ikibi Herodiya ngo nibyo byamuryoheye. Mbega nshuti yajya kuba wewe uhawe ayo mahirwe uyu munsi, wari gusaba nabi cyane wari gusaba neza. Ibanga ryo kubaho wishimye no gusabira ineza abandi, wibuke ko kubera ububi bwa Herode byatumye turika inyuma. Na wewe Yezebeli, iyo ujya kuba ukiriho no kuroneye ntakubaza ku byerekeye ishambu ya Naboti, kuki wamunyaze utwiwe kandi wawe utarubibuze, kuki washatse kurya utw'umworo kandi wewe wari umutunzi. Nubajije ko wewe na Herodiya ataco mupfana, kuko iyi nzigo mwari mufise n'ukuri sinzi iyo mwayikuye. Ese ukuntu wakwegeye umwami Ahabu gusenga ibigirwamana, umukwegera ishavu ry'Imana. Yewe Yezebeli, Herodiya na Yezebeli, iyo muja kuba mukiriho ibibazo mfise n'umurengera, n'ukuri ntimwari kugitura. Nibura umugore umeze nka Herodiya canke Yezebeli, ukamuzi neza kuganza umugabo wawe, nihebe guhera uyu munsi, kuko kuganza umugabo wa Herodiya na Yezebeli byatumye abagabo bakora amakosa bikwegera imivumo. Niba uganza umugabo ukamushira mu nzigo ukwegera urugo rwawe umuvumo, suzuma neza mupfasoni, girira neza abantu bose. Gusaba nabi byarashize, Yohana acibwa umutwe, umugore w'ikibi Herodiya ngo nibyo byamuryoheye. Mbega nshuti yajya kuba wewe uhawe ayo mahirwe uyu munsi, wari gusaba nabi cyane wari gusaba neza. Ibanga ryo